yeah. Ooh, so I bought you a rose, my love. Ay, uzongiblock Facebook.
nawe. Dokotela, kubaluleke kangakanani ukwazi izinto ezithandwa umuntu wakho? Ikakhulukazi makuziwa kwinkonzo yaseKameleni. Yazi kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi umuntu wakho ngixolisa yazi izithando zami lapha ku Facebook bengimutile ngoba njalo ngoba senza lo hlelo ngimile. Yes umile. So awuhlelele lalela ngihleli noma ngigoqile. Okay. Mina ngenzansi okay. Okusho ukuthi mina ikhanda lami likuphi likwikhalo lakho Okay, no further question. So bengisasho ukuthi ngiyaxolisa ngisana zami bengimutile ngenxa yengoma le yeLuther Vandross ukuthi bezosiblock Facebook but ngiyaxolisa sithana zami. Okay. Ibaluleke ngani ukuthi umuntu mazi? Kubalekile because look kuzoba khona okuhle obonayo ukuthi ngoba ngiyamazi ngiyazi ukuthi if ngenza kanje uzokuthokozela ukuthi okay but also khona lokho kubi la ufuna umbone khona umuzwe khona ngesikhathi nidavazana umuntu wakho ukuthi ayi manje lento akayithandi lento akayikhonzile lento akayenjoy so ukumazi umuntu wakho kubalekile kodwa ngiyakusho nje lokomshengu but kumele sazi ukuthi umuntu ezekhula ezikuba nezingane ezikuba nama challenges stress emshadweni yethu njalo ziyashintsha izinto ushintshe nezinto ozithandayo so into ebalekile more than ukuthi umazi umuntu wakho yazisana nani nina so as isikhathi senu niqhubeka sihamba isikhathi mazisi nje umuntu wakho nibe nemeeting ngane nje ukuthi mhlambe yini sengithanda ukuthi manje sengithanda ukuthi angisathanda ukuthi okay Kunte usakhuluma ngendaba ukuthi njoba nikhula. Enye yezinto ezivamise ukuthi bayisinkinga. Indaba yenhlanzeko dokotela. Yes. Uyabona into enhlanzeko ke is one of the things futhi ebayi turn off and uthola ukuthi umuntu useyasaba ukuthi uzosho kanjani ukuthi hey man umlomo wakho uyanuka amakhwapha akanuka unukumsanka or inkomo yakho ine smell thizeni kunephunga elikhona uyabo mhlawumbe nje if singangena kuyona zonke izinto lezi zeba ama turn off siqale ngayo inhlanzeko le ngoba lokho kwasemlomeni so imagine ke emlomeni ukuthi kwenzeka kanjani emlomeni kunomuntu ngokomlomo ozoba nomoya onuka kabi and mhlambe lo moya onuka kabi akukona ngoba akaxubhi uyaclean wenza konke but mhlambe usenenkinga ukuthi sekunezinyo manje libolile usenomoya onuka kabi or mhlambe lo moya ususuka esiswini manje une acid unenyongo unenkinga yesibindi so ukumtshela umuntu wakho yabona loyo ukumtshela sumenza aware naye ngoba akazinuki ungathola akezwa yena but sumenza aware kuze ahamba athola usizo ngoba let's say lo muntu ngempela unenkinga yesibindi so uyamtshela kwakho sokumenza aware but also sokunomuntu manje nithandana naye une smell esimbi ngenxa yokuthi wawuthanda ubhiya ukade ephuza ubhiya usebuya manje usenuka ubhiya nithi meniqabulana bodle ngoba yenye into le nithi niqabulana umuntu avela bodle nje whether ubhiya or not iphunga ehlanganiswa ilezi zinto ezimbili ugwayi notshwala abo into ephuma lapho something else mase kuza nombhodlo bese ngene ngubeni bese nejuluka uhlobo lomuntu othanda ukuboza lalela ke also ukukhumbula ukuthi futhi loyo ujwayele ukuthi umuntu mephuza utshwala amuzuba namatha amaningi angithi uthola ukuthi akakwazi nokukhisa lo muntu ngoba again enye into ezokwenza ukuthi umuntu abe turned off niyadavazana ukuthi uma ngesikhathi umkhisa wena umgcoma ngathi ugcoba ubhotela esinkweni umgcobe ngolima umenzi nana kahle umshaye ngehose pipe yamathe uyabona so lokho kukodwa kuyi turn off komunye uthola omunye akasafuna ukuqabula one either umlomo wakho uyanuka or awukwazi ukumqabula umshaya ngamathe kakhulu uyabona so izinto lezo akekho umuntu ongafuna ukuqabulwa nokuqabula so if umuntu wakho wena uthi uyamqabula umbone njalo naloka yemqaleni asuke emlomeni uya ngasemqaleni uya kwenye indawo ujikisa ikhanda ulijikisele eceleni be careful kukhona into eyinkinga kusho ukuthi lokho hayi ngaleso sikhathi but ngesikhathi esilandelayo tholani chance ukuthi nikhulume ngakho lokho okay so while silapho futhi kwinhlanzeko amakhwapha sokuqabula sikho nje okay so bafundisa lana lalela ke topic have next week okay so somqabulo ne
uthola khona seninza kwamase ukuthi umuntu slow down ezeshesha yabo slow down ngicela ukwenza mina let me do you let me show you uyafuna ukuhamba nama lips ukuthi sabathe ukuthi kodwa babo I'll don't amome sokusala kuba nama after taste nje so ahleki njalo okay siyabonisa especially ngoba sithi isisombululo sinaso next week sobe sikhuluma ngako ukuqabula khona sonifundisa okay but okunye akukho nasemzimbeni uyazi Mshengu umuntu okhulumayo uyazi umuntu kumdavazo kuyenzeka ukuthi umuntu ukukhuluma komuntu kuvele kudivaze nje thola ukuthi seniyaqabulana nenzane mhlawumbe uyakhuluma lo muntu wena uzama ukumromance umthinta lana uyakhuluma lo muntu manje ukufake enkantolo uyakhuluma kukodwa nje lokho uzovela ugcina ukuthi hey angisayifuni lento or uyacomplaina or ucompare no ex wakhe okay or akhulume ngo ex wakhe uyabona nenza into athi hey uyazi nje ungenzi njengobani even if ukutshela ukuthi ungenzi akasho ukuthi yenza njengobani ezothi nje ungenzi njengobani kukodwa lokho kuzokucasula ngoba manje usefake igama lomunye umuntu kulento uyazi ngikhuluma njalo nje ne patient yami engangitreata uboyfriend wakhe you know uyemcompare no ex wa boyfriend ethi boyfriend hey yazini ngithanda iwoman on top athi lona amgibeleke ngempela iwoman on top uyisidudla lo sisi athi mehle ngaphezulu kwakhe athi hey ngeke awuyenzi njengosibani bani hey ngeke uyazi ngcono uyeke cabanga ungaphezulu kwalomuntu ukutshela ukuthi awuyenzi njengosibani bani so uyayibona yonke le nto iyodwa trouble okay iphahlukane kulelo daba ukukhuluma nganga abantu abakhulumayo usho kanje umuntu othi ngaba mnandi uyamuse phahluka useshelinye igama uyabona nako lokho esefika kuvutho ndaba usebiza uMamthembu usefike uMamthembu lapho ishikuwesi lapho and wazini kuleso sikhathi umuntu usuke engaziboni ubiza lelo gama uwena ozonombola ukuthi hawu wangibiza ngelinye igama uzosholeke uzophika futhi yena athi hayi angizange ngize ngimbize uyabona ukuthi wena kodwa ngizwile nje umbiza lo muntu you know enye enkulu iyo le yamafoni lesingene ngayo you know ukuthola ukuthi umuntu niyadavazana niyaqala mhlambe nje number 1 hayi nanefoni ubuka iTV uyamqabula lo muntu uvula amehlo njo ubuka iTV uyaqabula concentrate iTV kodwa ucimezile wena uthi uvula amehlo umthola hawu amehlo avulekile ubhekelena noma ubheke kukodwa lokho kuzoqeda nje wena umdlandla okay lona ithi busy niyaqabulana njenze njani usethatha ifoni usecheck iSMS engenile wesike lozoyiphendula you know mhlawumbe uyamazi ngempela ukuthi lo muntu uganile noma uganiwe but akakuhloniphe masese nawe okay ngoba ispace sakho lesi and naye uyenze lento azi akakuhloniphe masese nawe so even if uzothi cha ngiyamhlonipha ngiyaphuma ngiyokhuluma nalomuntu ngaphandle wrong kwaloko lokho kuphuma nje sokushin into eningi uyabona so that is why kumele ukuthi even if uyazi ukuthi nithandana nomuntu wena oganile noma oganiwe inina kufanele nenze lama rules ukuthi lalelake uma usunami nanka ama rules kanje uyabona so that if esekwenza lokuyazi ukuthi useyabreaka umthetho wenu angasho ukuthi you understand uyangazi nje ukuthi nginonkosikazi or uyangazi nje ukuthi nginomnyeni uyabona but you know Mshengu I think into ebalekile kumlaleli ekhaya ukuthi even though lento kuyenzeka ukuthi kube nama turn offs akusho lokho isikhathi esiningi ukuthi lo muntu akakufuni kuyenzeka nakumuntu umthanda okay kube nama turn off akusho ngaleso sikhathi etheneka off akakufuni kunento thizeni emthena off ngaleso sikhathi okay again leyo ibell yokuthi akhulunywe ngayo lento ukuthi yini lento eyenzekile ngoba umunye futhi uzotheneka off kanti uyena osecabange into ezigameke esithize let's say for example ngikujolelile sesibuyelene sathi cha sibuye semshado wethu but uma sesithi siyadavazana ngithi sengitshikoza la phezulu kwakho uwena ucabange ukuthi lo muntu ke walala nomunye umuntu ivele iwe lento uvele ube 10 off awusamfuni futhi akonthi induka iwile akonthi induka iperform but isimo sivele samthena off ngaleso sikhathi ngoba sifike kuyena engqondweni yakhe savele samthena off dokotela nalento yo izothi isejwayeza akithi uma ngabe sengijwayele ngazi ukuthi uma ngijika ngapha uzonombola ukuthi unyuke mawujika ngapha uyanyuka
uma kuukuthi kunenkinga evele bikhona kukhona insodlwana ezithi ikhona into oyenzayo ukuthi uyayifihla bese ngithi ngiyakhuphuka nje ngiyajika bese ngibona ukuthi indlela okugijima ngayo ingitshela ukuthi khona la kukhona iground odlala kulo la ujima khona ngoba akaze kufike lapha ubikuhlula lento manje so practice inako ukuthi masujika la uyawa wasugijima ngespeed esingayo no kodwa mshengu uyabona ke lapho what if ngempela lo muntu uyazi ukuthi lento wena into obuyifuna usenzela wena ngempela kade ejimelela wena hayi ngoba ade ejima ngumuntu but yinto naye ayizamayo ukuthi ayilethe la kubudlelano beni kodwa hayi ngoba kuukuthi khona la ayithole kuyena awukwazi ukumjaja umuntu nobubuyena ngento ayenzayo ekameleni ngaleso sikhathi ngoba mhlambe lo muntu besilalele nje sinawe ebusuku manje njoba sikhuluma useyazizwa lezi zinto useyashintsha usethi mase sefika umuntu wakhe lalela wonke umuntu mshengu if kuukuthi kunento ayifundile nakumdavazo or ayenzayo akafuni ukuthi athi ngitshele ubani ukuthi angenza ukuthi kumnandi ukuthi umuntu wakhe azibone ukuthi cha uyena uyazenzela usefundile so kukhona okunye umuntu angeke azakutshele if ngempela efundisiwe umuntu ngokomthetho njengokuthi ufundiswe uDr Mthembu lo Mshengu hayi kodwa ukuthi ufundiswe umuntu othize osibanibani okay now asingenela kumdavazo all right while silinda abalaleli ukuthi abafona ngiyazibona ingciko kumdabazo nakhona khona la sendavazana ke ngempela manje into evele omunye umuntu imthene off ngiyafuna ungena kule ubantu besifazane umuntu wesifazane uzoba turned off omunye meke asheshe wafika yena kuvutho ndaba iphela imizwa yakhe akasakufisi wena manje sefuna uyeka akasafuna nokuthi uqhubeke usiyakunyanya nokunyanya okay omunye washeshe wachitha kanti mhlawumbe usazobuya ku-round 2 njalo usevele nje ngisafuni lutho ngoba ushuke washeshe waqeda okay but also kumuntu wesilisa omunye abe turned on ngokuthi inkomo isuzile ngoba iqiniso kuyenzeka ukuthi inkomo isuze okay so if kuukuthi wena ulomuntu osilisa ozoba nenkinga yaloko uzokuthena off leyonto ukuthi uyabona awu inkomo yavele yasuza uyabona oh even kusuzena ngempela umuntu yes ngoba phela omama break masukumnandi kenzeke thema break angabusabambeka ngoba sokumnandi okay njengalo muntu ade xoxela ngayo last week ukuthi wavele wachama umchamo ngempela phakathi kumuntu so in the heat of the moment noma yini ngenzeka so umuntu yes engashipha engasuza lo msuzi wase toilet engashipha engasuza futhi umsuzo lokuthi kusuza inkomo ningathi seniqabulana nje songaphansi koblanket uze ukuthi lo muntu akagesisile nokunuka indle akazange azasule kahle etoilet nana yabo zonke lezo zinto ziyi-turn off thola umuntu okade ezimisele kuwena kodwa manje lesimele sisikhona la ngaphakathi sokuyinkinga of which kubalekile ke lapho ukuthi yes it's hygiene ngoba sokufanele lo muntu wakho umazisi and leli hygiene usimethi sithi hygiene sisho kuba clean inhlanzeko futhi inomshengo akubona nje ngokuthi ihlanzeka kwisitho sakho sasekameleni kodwa hlanzeka yonke indawo nenwele ngikhuluma nosisi ke manje uyazi ukuthi abantu bafaka amasingile inyanga yonke whatever akaligezile ikhanda akekho aware ukuthi ngesikhathi ejuluka umjuluko loyo inwele uyahlalela kunuka kuba naleli phunga lephunga ukuthi uthi noma ade kuvakashelile lo muntu eselele kwilento kumcamelo ethi mengekho akusalephunga elimnandi lephefumusi kusala so yabona so konke lokho inwele if ukuthi inwele zamuntu wesifazana akazigezi njalo ziyanuka nazinukelo wawo nje umsanka so izinto nawe umuntu wesifazana ufanele uhlale uqokelela lokho ukuthi cleana yonke indawo ungabe ukuthi umuhle nje ebusweni kuphela ufaka imakeup kube kuhle lapho uclean inkomo ufaka iperfume yazi ukuthi inwele ziyajuluka enazo ziyakwazi ukuthi zinuke so umuntu engathi sekuqabula sokukuhle kodwa ismell senwele sibe khona noma suhambile sisale futhi ismell senwele kumcamelo wakhe kukhona izinto ezinye la dokotela sithi khona wonke sesikhuluma ngama 10 off kube khona lezi zinto esithi mazibe ngama spice to spice up indaba yokuthanda yabantu ababili yes enye yazo ngiyazi ukuthi abesilisa ke banako lokho ukuthi
bakuthanda ukushaya ngo-view ones yabo ukuthi uzongishuthela view ones bakhona ke nabo besilisa abakuthanda ukuthumelela besifazane umphambili wakhe sure sikubuka nalo kwenkundla zokuxhumana abantu beyibabaza kuma inbox ke angazi ke ngoba sebeshela ngawo yini beshela ngawo umphambili wakhe sekubabaza ukuthi yazi anze ngizolanda amadodeni la nento zawo bayishiyela kuma inbox ikhona lento abantu ababili leyo abathanda ukuthi bathumelane kodwa futhi omunye ibe turn off sure well I think in a timing leyo yokuthumelana okay in a timing yokuthi kunomuntu ozomthumela ngoba kuukuthi ngempela senijwayelene sokuyisigaba esithize sobudlelwane benu ungalingi uthumela umuntu isitho sakho sasekameleni ningakwazwani ngeleyo ndlela ukuthi senijwayelene lokho ukuthi ungamthumelela isitho ngoba ukuthumelela umuntu isitho sasekameleni kuyi-invitation akuyona enye into kuyi-invitation nje ukuthi ngiyakumema kumdavazo nako ngikubekile mina epletini nawe ngibonise ozoza nako epletini so komunye umuntu ngempela kungamhloniphi uzizwe engahloniphekile ukuthi awunangi lo muntu evele engithumelela lento ubudlelwane benu vela akukho lapha connection khona nisafufusana khona naso lalela even if umuntu useqomile by the way even if eseqomile but ikhona la ukubona khona ukuthi ayi usungijwayela kabi uyabona akakafike lapho uyabona kunabantu ayikabi mature le relationship ukuthi ungangithumela leyo nto ngoba into leyo eyuganga okay and umuntu menisaqala ku relationship khona le yanto yokuthi anike nihloniphane ke nibambe isimilo nifundane senizoganga ngoba senazana kufana nokuthi umuntu nisathandana nisasanda ukuthandana suyasuza wena uyashipha I mean kuyi turn off lonto uyabona kodwa if kuukuthi siniyazana isikhathi awumali uzosuza ukuthi hey wena akuselutho so kuyafana ukusuza ukuthuma isithombe uyabona yes abanye njalo dokotela bahlukana ihlukaniswa indaba ukuthi lo munye washipha athi ukusuza lokushipha ukushipha ke kunephuka lakho yabo hlemo vele ushiphe nguwe mase vele uyamkhava ngoblanket yabona mina Kodwa-ke mlalelo Khoza olubafika kuthumele ke-voice note kwinombolo lakho le-0761006667. Ake siqale ngapha dokotela masibuye bese siqhubeka. Ngiyabona ukuthi akhona ama-voice notes azothola. Sure. Kandunankulu wesifundazwe umhlonishwa uThamsanqa Ntuli ethula isabelo mali sehhovisi likaNdunankulu kuvote 1 kanjalo isabelo mali somnyango wezokuphepha nokuxhumanisa umphakathi kuvote 9 ngendlela zesishaya umthetho uNdunankulu yesebenzisana ngokubambisana nomphakathi kanye namakhosi okulwa nobugebengu thamela lenkulumo yabona lezi kanye nasemsakazweni uhlelo lukavote 1 usuku 20 isikhathi kakhulu yabuya uzala kwethu kanti kusona okusalelile inhlansi ezisalelile sanibona sithandwa zami Ingabe nenkinga ephathelene nemoto noma yezikweletu noma ngabe kumele uvele enkantolo noma eCCMA akhona ama voice note legal plan ekunikeza ikhaba questions 670,000 auntie yes auntie Antom Davas wona thamsela unjani izindaba eziphathelene nezomthetho ezobugebengu kunjani uma ubabhlungu induku uma on besando uyaphendule lonto khakhono obuzayo iClientele General iFSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo imibandela iyatholakala online lalela induku uma ibabhlungu uma Usakazo lalele Khoza olubaphiko nonamba phambili. Yabona ke usuqala yona lento ukuthi ngithi nginawe. uthi on Ngithi ngami ngi on kwenye indawo asithi naka ama voice note dokotela. sure
No. Sure. Thank you. Siyabonga asithathe umuntu. Udalwa yini kodwa ube uxuba ukuthatha umlomo uyanuka cela ukusizakala. Sithathe umuntu. Into eba i-turn off yile yokuthi umfana Thanda baby. Hayi manje baby. Lezo zinto nje masenza ebikhuluma athi ebenza ebikhuluma ingabe kusuke kwenziwa Ngiyabingelela doctor nomshingo. Yazi mina into emanike i-turn off nje kumina ngesikhathi ngidakaza. Engimane imagine ukuthi okay lento ayenza kumina uyenza nakuSibani mhlampe intombi yakhe engiyaziyo akashisa nayo. Kumele ngicabange yona ukuthi mhlampe ngiyayazi sekuzobuya konke emqondweni ukuthi mhlampe lento ayenza kumina nakuyena uyayenza kumele ngisho kube i-turn off. Dokotela besho ukuthi uyabezwa. Yeah. Okuyena ngempela ozwakale nenkinga laba abanye bese bechaza ama turn off. Yes. Kodwa ke na umbuzo walo othi sekwenze njani uma ngabe unukelwa umlomo. Naye I think kodwa mhlawumbe sike sayiphendula kancane ekunukelwa umlomo, okay? Khumbula ukuthi umlomo uyi connection phakathi kwawo umlomo nembobo le yokutoiletha. Ukudla ngena la ipassage elilodwa all the way from umlomo uzoyophuma kule mbobo ngale yokutoiletha, okay? So into engungcola nengeke ibe right kuyi system yonke leyo, it's connected. So okusho ukuthi wanenkinga wena kuminzo, wanenkinga esiswini, wanenkinga emathunjini, kungenzeka ukuthi konke lokho sokuphuma ngalendlela engenhle. Kakhulukazi if kuukuthi umuntu lapho okuphuma ngenzansi mhlawumbe kublockile awutoilethi kahle or umzimba wakho ungcolile nje kunokungcola okuningi. Now uyakhuluma njalo i-opening leyo, so ismell sokwazi ukuthi siphuma ngaleyo ndlela. Kodwa ke yebo iwana shemuli empeleni, all right? But also njengoba ngishilo ekuqaleni wanenkinga isibindi futhi yakwenza lokho ukuthi kushintshe usmell, okay? Ngoba uthe uya clean amazinyo yonke into, all right? Isibindi singakwenza lokho, but also nenyongo umuntu wajekelwa inyongo futhi kuyenzeka lokho uyachitheka inyongo kuyenzeka lokho. Wanenkinga yashukela, ushukela ke over isikhathi ugcina sushintsha so wenza into esithi ama ketones, okay? Mase lokho sokuba ismell nango ngokwakho. Same as umuntu if elambile lokho hambisana noshukela, if umuntu umelambile futhi engadlile lokho hambisana noshukela, nakhona kube nesmell futhi esiba khona yalapho esikhambisana ukuthi lo muntu lo akadlile and ulambile, okay? But kakhulukazi ke of course emlomeni mhlawumbe ungathola ukuthi une infection
mhlambe amazinyo akho a right or mhlamba nembobo or insini noma insini kuthiwa insini lokho insini mhlamba une infection kwinsini noma uqubha uyopha or khona lopha khona ngaphakathi uyabona kusuke kusho something ukuthi khona into wrong ungcole khona ngaphakathi but mhlamba eqaluye kudokotela wakho amazinyo ukuze abheke ukuthi ayikho yini into ekhona yini. From there kungenzeka ukuthi abanye baba nenkinga yamafinyile lawa angaphumi ngaphambili kodwa amafinyile ahlela ngemuva ahamba ayohlala kumankanka lapha lokongcola. So lokongcola nako uzothi mokhuluma sokuyaphefumula kuyaphuma. Omunye abe nenkinga yamathansela kodwa amathansela agcine seshiye imbobo ngaphakathi mase lezo mbobo zithepha ukudla okunye kunokuthi kwehle kuyahlala lapha kuyimbobo zamathansela kubole lokokudla nako uyakhuluma nje uyaphefumula nako sokudlula lapho sokwakha iperfume. Okay, so izo zonke izinto lezi ezingase zibanga ukuthi umlomo wakhe lo muntu unuke if kuukuthi yena ngampela uya clean amazinyo and amazinyo akhe a right. Okay, ngiyafisa kodwa ukuthi lo wokuqala ukhulume even though ubexoxa njena ngezimo kodwa uyazi lento ukuthi umuntu masenihlukene mase usuyamnombola. Uyazi ngifuna abantu isikhathi esiningi lonto bayithathe serious ngoba lo muntu kwesinye isikhathi usuke sezama ukukhetha ngoba seniyahlukana usuke sezama ukukulimaza. So kuzuzisize nawe kholwa yiloko cha ukuthi uzama ukukulimaza ungakholwa yiloko akushoyo ngoba kade ehlezi nawe yonke leminyaka lo muntu kodwa manje if kuukuthi ubefuna ukwakha nawe bezokutshela nisandawonye asilungise lenkinga. If kuukuthi ayilungike usengakuthuka ke egcineni ngoba into kade uyazi but if ezokuthuka ngento angakazi azayisho before most likely lo muntu uyakuthuka nje ngempela uyakunombola ukuthi ayikulimaze lento ngoba uyazi kakhulu abantu besifazane bajwayele ukusho lonto ngoba uyazi ukuthi egcineni izokulimaza lento lo uzoqhubekela khona phambili vele izokulimaza. Usisi-ke lo okhale ngokuthi uyacabanga ukuthi ngeke lento akade yenza intombi zodwa. Lonto ibangwa ukuthi sihlale kubudlelwane sihlale emshadweni kube kunezinto ezasilimaza sangakhuluma ngazo mhlambe ugijimela ukuthi uthi ngoba usebuyile angisasabe sesiqhubeka sokumnandi ukuthi usebuyile kanti izibhidi zikhona ukuthi mokwenzeka into encane nje ziphakama izibhidi futhi manje awusakwazi wena uqale phansi futhi uthi hayibo ngisadinwe yiliyanto awusakwazi uzothi unenhliziyo embi. So manje sokufuna uyayigwinya lento noma kunento enzakalayo umbone party phone ephuma nayo bathroom khona into ebabhlungu kuwena manje lonto loku ieda ienga. So uma kunjalo uyabona no use ukuthi ukuqhubeka nobudlelwane lokukulimaza into ofanele uyenze wena hamba ukhulume naye umnyeni wakho umtshela ukuthi cha babazi lesasimo esenzeka kanjena ngangithi mina ngipholile and ngidlulile kusona akudluleki ngiyacela ukuthi ungisize sithola ukuthi ngidlule kulento sihambe sekudokotela sikwazi ukuthi sikhulume lento ngixole ngizimisela ukuthi ngihlale nawe angifuni vele ukukushiya kodwa ngifuna ukuba nawe ngenhliziyo yami emsulwa ngikwazi ukuenjoya kahle noma sidavazana ngoba manje sithi masidavazana imina akuwena imina kodwa ozididayo kulento engenzayo but ngifuna ukuconnecta nawe ngalendlela engifisa ukuconnecta ngayo. So ngicela ungisizeke babazi ukuthi sihambe soyilungisa lento ngikwazi ukuthi ngixole ngidlule kulesimo. Dokotela kukundaka ukuvela kokucwaningo la ukuthi any turn off kubantu besilisa iliye ukuthi wena bese ufuna ukukhombisa ukuba nolwazi olwedlulanile ekameleni bese kulolwazi lwakho uphinde ube ikhalakhala ube sakhoshi ngitshela hayi ungenze kanjalo. Yes. Abantu abalele Dr. Mthembu ke lapho ukhetha iposition athe nayi ofuna ukuthi yenziwe. Ngithi ngisaphutha kuleyo position ungitshela ukuthi angimuse ukusheshsha angisazi manje yabo manje angisazi manje noma le nduku le yami yakho yini lalela yazi Mshengo into ebalekile la ukuthi ithi noma uyikhuluma into ongajabulile ngayo kumdavazo uyikhulume ngendlela engeke izimlimaze umuntu wakho into yokuqala leyo ukuthi uma ngizoyibeka lento ayifike kahle ayingamlimazi lo muntu but more
ikhulume hayi ngaleso sikhathi sesigameko kuyeke kudlule masuthi later suyaqala kuyikhuluma naye and nakhona ngesikhathi uyikhuluma naye ungayenzi lento ibe ngaye ngokuthi urongi umuva rongi akafendi kahle ufenda 1-2 kanti wena ufuna athi 1-1-2 uyabona ibeke ngawe ukuthi uyazi isithando sami ngifisa mina ngathi ngaconnecta kangcono nawe if singenza kanje ngesinye isikhathi yabona awusho ukuthi akwenzeke kanje nomphela uthi nje uyazi ngesinye isikhathi kungathanda ungafisa ukuthi senze kanje or umtshele nje straight ukuthi mina uyazi uma wenza kanjena kunokungithena off akungitheni on ngalendlela engisuke sengikhalela ngayo ngizwa imizwa yami yehla uma so ukhuluma ngawe awukhulumi ngokufenda kwakhe ukhuluma ngawe nemizwa yakho okay 2 so indlela ukuthi ukhulume leyo either uzokhuluma ngawe ukuthi lento iaffecta kanjani wena so awumjudge and futhi awumcriticize ukuthi ayi wrong ngokuthi sometimes futhi uma ukhuluma naye angathi into eyeni nobabili akuyona eyakhe you know sithi kungenzeka kanjani uma thina singenza kanje uyabona ukuthi uyenza kube into yenu lomabili lento and ibalekile lento ukuthi muzenza kanjalo abone ukuthi cha akugona ngoba lo muntu ebona ukuthi ngirong into yethu sobabili lena ufuna ukuthi ihambe ongcono ngenye i-direction okay uma ukhuluma naye ngendlela yokuthi ukhuluma ngesisombululo silapho uyabona ungayibeki nje into ukuthi hayi awukwazi ukufenda uyabona mhlambe ukuthi mhlambe kunganjani isho ngesisombululo mhlambe kunganjani ukuthi mhlambe ukugeza ke mhlambe uyazi ukuthi ngiyafisa ukuthi ke sidavazane uma kade ugezile ngifila ngathi ngingaba more excited kanjalo yabona ukhulume ngawe kodwa ushonga ukuthi uyanuka njani you know kodwa ngathi mhlamba ke siqale khona nje ukushower sobabili yabona siyami so shower sobabili I feel ukuthi ngingangenza ngibe more excited leyo nto if ukuthi sigezile sobabili ngiyafisa ukuthi ngoba sikhuluma ngendaba yenhlanzeko enye yazo lezi zinto iya ngokuthi ngithi yabona umuntu ohlala edolobheni ama resources yes nolwazi ayamvumela usebenzisa ishawa usebenzisa ubhavo omkhulu sure akufani nami engihlala ngisebenzisa indishi yes mangizogeza and kwesinye isikhathi ke ngihlangane nawe dokotela uqhamuka esilungwini inhlanzeko yakho nami yabona ukuthi ama-balance ayifani mina ngisebenzisa indishi sengize ngakujwayela futhi ukusebenzisa indishi and anginankinga nako sure and mawususho dokotela indaba yami yenhlanzeko kade ngigezile endishini yami yabo kade ngigezile endishini yami ingqondo yami ithi uphakeme ngomtheni yabo uphakeme ngenxa ukuthi uhlala ebhalile uphakeme kodwa futhi manje usuzongena kabalutho usuzongena ngendaba okugeza uyabona ukuthi iba khona leyo nto leyo yama imbalances yokuthi ngiqhamuka kuphi noma kanjani sure look kwimpilo esesiphila kuyona manje into enjalo kungenzeka ngempela ukuthi yenzeke so and wena if ukuthi upartner wakho lo uyazibona wena ukuthi uphuma kwimpilo ene advantage kuneyakhe mcathulise ngoba lokho kwaziyo wena akakwazi yena manje wena wazi lokwakhe and wazi lokwakho so kancane mcathuliseke and ukumcathulisa komuntu is always best ukuthi by example you know ukuthi wenza izinto by example even if nizoqala nenza nezinto kwawena ulapha endishini kwakhe qala wenze you know introduce entweni kuthiwa ama wipe yabona umthengele iperfume thizeni umuntu edlalela ke le perfume awugcobe ujulukile njalo uma uzoyigcoba qale wenze kanjene lo hlobo wenza ngathi lo hlobo le perfume lifuna kanjena so ikuwena lento ukuthi umuntu ungamenzi still ngoba already if lo muntu uphuma emakhaya wena uphuma ngare kule ndawo eziphezulu already usiyazinyeza so if wena manje suzobonakalisa isici sakhe kuzomshaya even more ukwenze njalo so but yenza sure ukuthi uyam-accommodate but at the same time umenze sure ukuthi ufila ehloniphekile kuloko kumcorrecta ngakho ngiyazwakala dokotela angazi noma mhlambe mase siye ngasemaphethelweni ezinye zezinto eziba yi-turn off ikakhulukazi mase ikhuluma nje okubalekile kakhulu
khona lento yemvume Mhm. yabo yafuna Afuni. ufuna ukubamba ufuni yafuna nawe yabo nje isimo sokuthi ngazi ukuthi awukho ready Mhm. namhlanje manje angazi sekwenzeke Yeah, but then kukodwa lokho kuyi communication. Ungakhulumi lokho ukukhuluma ukuthi khona into errong. ingahambi kahle. So mhlambe isimo yokuthi ke yima lapho ngoba it's very important ukuthi if soyikhona lento ukuthi niyafuna kwingqinamba enikuyona nidlule kuyona ukuthi nithi uma senizama ukuthi niqhube kwi relationship yenu nibeke lento esithi ama boundaries ukuthi cha uyabona la kubudlelwane bethu akufunakali kudlule la uyabona nanka imithetho yethu relationship yethu so if umuntu enza lonto uyafuna ukumthinta akathinti kodwa akakhulumi ukukhuluma kukodwa lokho ngoba kusho ukuthi asikhulume khona into eyimbangela ukuthi kwenzekalana mhlawumbe uzothi uphethwe ikhanda ngempela mhlawumbe uphethwe ikhanda or mhlawumbe une stress semali usiyakunqena ukukutshela usiyanqena ukukucela futhi ukuthi nemali kodwa ikhona into eyinkinga and akumele vele umuntu umforce ukuthi alale nawe if yena khumbula ngihlala ngisho ukuthi umdavazo uqala engqondweni iqala so if engekho right engqondweni yakhe wena uyamforce kodwa ukumlala enkomeni yakhe uyabona sokumhlukumeza lokho ngoba kwawena ufuna ukulala isidindi ufuna ukulala nomuntu ozoconnecta nawe so if ekwenza lokho zamani ukuthi nibone ukuthi if nikhuluma lento ngaxazululeka yini umsize mhlambe ngempela kuyinto encane njengamxazululela yona mase emva kwaloko useyavuka ke useyaqhubeka but also kumlalelo sekhaya I think kubalekile ukuthi nasentweni esikhulume ngazo ukuthi kulula ukuthi njengoba sikhuluma kuba ngathi kufanele ubheke umuntu wakho ukuthi yini ama 10 offs awukuzibheke wena ukuthi ngenzeka nami ngi10 off awujikise nje ukuzibuke wena uzinuke uzinuke wena ngakwaphela uzinuke wena ukuthi akumina yini yes imbangela yonke lezi so ke if kunjalo okusho ukuthi njengoba sikhuluma namhlanje kwakusasa lokho anike nihlale phansi nomuntu wakho ke nikhulume ngawo ama 10 offs ukuthi kungenzeka yini khona into mesidavazana ekwenza ube 10 off yini engayenza mhlawumbe ubeke kanje yini engayenza ezokwenza iexperience yakho kumdavazo wethu ukuthi ube ngcono uyabona uzobeka kanjalo nje ungazange usho ama 10 offs but yini nje engayenza mina sithandwa sami ukuthi engenza ukuthi umdavazo wethu uye kwenye level ube ngcono uyambona usezokwazi ukukutshela ke lo muntu ukuthi hayi mhlambe if isigeze kuseni or gqoka iunderwear emeshayo or gqoka ukuthi uyabona ogeza or hey mokuma period mhlambe inza show ukuthi ugeza kaningi before uzolala mokuma period ngoba igazi eshalinginukeli kahle uyabona so izinto lezo okumele sikhulume ngazo ongakhulumeki kahle so iqale wena usekhaya ukuthi uhambe umbuzo umuntu wakho ukuthi yini wena ongayenza kuze into yenu ibe right okay khona bafuna ukuzisona so amazing lalela ngizocela uyivalele before ngivala ngoba uzongivala uFacebook wami mase siyayidlala ke leyo ngoma lalela uyabona ke kule weekend angithi namhlanje besikhuluma ngama 10 offs kodwa abalaleli bafuna ukwazi ama 10 ons also kodwa more bafuna ukwazi ukuthi 10 on um10 on kuphi umuntu asikhuluma nje ngontombi zodwa asikhulumi ngomphambili sikhuluma emzimbeni nje uzomqala phezulu umuntu wehle naye ukuthi umthinta kuphi umthinta kanjani ngizobe ngikhuluma ngaloko ke this Sunday ku Sex on Sunday no Dr Nomcebo Mthembu ku YouTube ngo6 konza ngesonto yayibo konza yangesonto ngizobe ngikhuluma ngalokho inombolo zami Dr Nomcebo Mthembu eMedilution inamba zami 031 765 8475 cell phone 061 4622 945 Richards Bay 035 760 1569 angishiye nale number yokuthi umlaleli mefuna ngesonto ukungisendela ivoice note enenkinga noma ingaloko yes leyo number ithi 06 063 699 4747 063 699 4747 so ngavalele sakhe Baba isithando zami usuku obuhle nithandane nikhulisane kahle kubudlelwano benu ngizonibona ngolwesibili ngizonibona ngesonto nginibone ngolwesibili nginibone ngolesine
phezu kwale ngoma siyaqhubeka phezu kwayo